Nabo Akristo ba kanisa ya Catholic ya Timao ni bethirite bakigita itua ria kiutethio na bethirwa bakiriungira nja imwe ya umenyeri bwana kana children home nawe sister Murungamiri uwanja iji nethiritwe akibachokeria nkatho na kinya kuromba antu bangi bawendi bubwega kwithirwa bagichumiria na gutethereria nja iji na nkuruki nethiritwe akiamukira na nkero intobiria ethiritwe akiamukira bia utethio. Ya idhidhia ria kiauna ria utethia Akristo baba njumuiya ya kanisa ya Catholic Parish kuma Nteresia Timao ibaliungite Nteresia Kibirichia na utethio mushiwa na baraba tushumba na baraba tethe nyuma ya utewa ni ashariwe bate kumenyekana mushiyuyo ya Mother Maria Zaneli lunguru wa Sister Esther Midheu. Kuna watoto wenye tunawahudumia, watoto wachanga wenye walioachwa na wazazi wao. Tuko na watoto wenye waliotupwa na watoto wale katika familia hawajiwezi. Leo tuko na furaha sana kuwapokea hawa wageni wetu kutoka Jumuiya ya Mtakatifu Charles Lwanga kutoka Timao Parish, na tunawashukuru sana kwa kukuja kusherekea sikukuu yao pamoja nasi. Letu ni kuambia Mungu awabariki na aendelee kuwaongezea. Kwa wale wenzetu wenye wako mbali na wangependa kuja kushirikiana na sisi, tunawakaribisha wakuje wakae na sisi, watembelee watoto na tuweze kueneza injili. Akristo bawe romba reori nene kirithirikari na kinya kiri antu barabangi bena kainya na bao botethia ni hukumila buru atiati na utethia na bao buru na njira mwanya kuringana na kainya ko. Ni wito wetu kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kuja kuwaona watoto kama hawa, watege muda wao wakuja waone kweli ile kazi inafanywa na ile kazi inapaswa kusaidiana, sababu hata sisi hatungependa na hata wewe haungependa kuona maisha kama haya, isipokuwa inakujia huyu mtoto na mtoto hana chinda isipokuwa anapatiwa na yule mzazi aliyemleta hapa duniani. Na nitukulomba nkinya barabangi be outside kana baba kwigwa bena nkolo yake yao beze berute nikenda bakomba kuja gutetheria nkinyana ja baba na kira kenini muntu enakio tukwona ni ana tu sisters bageratie kwirutira na ni bakwenda nkinya utethio kuma outside nitukulomba nkinya thirikari igwe nkinya kiao nikenda yomba gutonyera untu jabubu bombe go support nkinya na gintu kinini na matario kriashari na muno mishimi anake ni untu ana boba rebo ingi baraba tethe tubateyo wo kulomba nkinya ge asiari kinya batu ya asiari na twena ana betu nkinya bale itukulomba in case mwana kwega tweka kweja nkinya nja akali aya mulito nitukulomba nkinya mwana oria we musiari geria kumungaend ukamutara ukamwa mataro tontu kenda aumba kumenyera nkinya kana tagaka na nkinya kadai mwana osukuru ugwa musiari to gukulomba nkinya werutire ukajukia nkinya mwana oria ukajukia nkinya ta waku ukamumenyera bandara ya guta mwana oria barabara ne kana rozene kana kumutezaniria nikenda nkinya maunto jaja kuingeana nkinya guntu ta guko kwa sundulenso bukanyia itukulomba asiari buru geria ni kujukiana baba na kugeria nkinya kubathithiria counseling ni ana beto itubendete na gote muntu weteke gote wa wiga gwa bwega umba kuigwa bwega akiga gwa mbewe yawe ni urite. Nkiripotera Weru TV kuma Bure mbeta wa Kelvin Kimathi.